A very good morning to all the viewers. Ahanba maktada Northeast Windona Sandokchaba News Analysis Pumityang tabiriba sing pumnamakpu CELINA khumuzamna taramna okchari. Ngasi Manipur da fongliba tongan-tongan pa pauche singda kari maru oiba pausing fongnari haibagi matangda khana nainanabagi damak akhoi studio asda lengsinduna leibiriba oja KIRAN YENDRENBAM social activist pu Northeast Windogi maikaidegi taramna okchari. Ahanbada Manipur gi oina tangkak anirak ta pangthokadawriba Taranipan suba Lok Sabha Mikhalgi Mirep che pisinbagi aroiba numit ngarang loikre. Inergi oina mirep taret outer da mirep mari na mirep che sing pisan nakre ngasina scrutiny pangthoklagani. Masigi matangda inergi candidate sing asi amta yengba matamda ozagi mitning da kamaina ubibagi. CELINA koigi Manipur da hujik thoiba wathok sing jigi manungda koigi democracy ge Quite Sauba festival election festival si high tarikon festival and Nadum Counto, Masigi Pochi Amaruiba, Praza Singi Miamgi Mihut Kan Bahabatare, Masi Kanga the Bugi Achoba, Potama, Masi Yao the Bayada, Potamo Oibina, Masigi Pochi, Iran, the Pangtuk the Bayade, and Nadum Nasi Pangtuk Naba, Election Commission of Indiana, same Sagabadu, Manipur, Iran Singsi, Pura Praza Miam, Si Pura Hujiki issue Singsi, divert Toga election on the Lashel Laganda, I quite Karamba Mihut Kamaina Kanzigi Hang, City Praza Miamna, Kanba Horupagi, Potamaka Equinocasi, we Aduga, Tasiangna, Equi elections Pangtu Okanda. Manipur gi adugum bahuji tangdu lai dadan leiba thoiba conflicting internal disturbance me among si thoiba pot me am sing si masi kohla gadra haiba pot si acho wahang am oi aduna ekoi ngasi di ekoi election gi pot si khanar ko matam da numit koding ge koina se news analysis or tv gi discussion sing da election gi wapam ji puthro ko matam da ekoi taseng na hariga di election si Tawdaba yadaba pot ama democracy gi majig yamna maruoiba democracy of the people by the people for the people and lairabanina masigi posi gi manungda ekoi elected kano representative mayam sing democracy gi masigi tawda yadaba pot ama oibani khangadabani haiba taragasu hojik lariba pot sida ekoi tongan ba issue mayam na thanba pot ama manipur mu oibanina swaida ekoi group of people kharasu even including ourselves ekoi ju no to vote, yes to ST in a higher equate totally than a coaching ma'am, equate ST status pang the Vanina, equate the Sangna, equate land protection, sub channel late, Aduga equate land, she was 6th schedule, the 5th schedule, the Sun, the port of Morbin, equate land protection late, equate constitutional provision period of ma'am, among the constitutional safeguard, Aduga, Prazamo in equating a city, right to freedom of speech and expression, Article 19, clause 1, clause A, the P. Higher Taragasu, Masiki sub 1 took later, the Mamadi, Nasi already have the Quimiam, the Kangi. Other Tongan political institutions sing the Tongan party members sing the city elections, Tonga Siam Sagale, Aduga, Handaki Matanga, Yamangak Puse, Yemo, even ruling the lady, but double in government hybrid ruling the BJP tickets, Tanaba Midi late, Abanatil Lay, Adubu, 100 ticket, and Mitana, but don't put Ama, Equi Prezamiam, the Uwapange. Kaino Haipanda, Equi last date of nomination file, see, Taubugi Matamsi, Narang. 27 March si oi adubu 27 March the last date of nomination file orgasu 26 ki early morning bawuda ekoi da sengna haragadi BJP ki candidacy kanano oigadoino khangmangam dan lermaga huji ikon konbada ekoi hana chapchana political background imung chapchana oiba amakha ekoi gi hana Union Minister of Sports Panamba Thonazum Chawgi Masanupa hana kenogi IPS oiramba adu hujikna Education Minister Manipur gi da oiraga leiriba Thonazum Basanta da ekoi gi sadan oina pishalakba ekoi na masi ekoi gi hana opinion views observation people mayamda ma adum oigivi ma oidraga na ekoi honorable CM ji oibi Sumaina tongan opinion views observation mayam ekoi tongan pirakpoda adum hujikti ma oigre aduna mauna oigivi matamda tongan ba mayam wafam mayam ma praja singda ngasi dum thamai aduna thamai ba pot mayam sida ekoi majority of the people decide to bani democracy da adu madugi people na decide to majority of pot oi bataragadi madugi du ingadabni follow to gudamni aduga implement to gudamni aduga have the in belief of freedom of equality between peoples and the system of government do based on their belief or in a high pot saying power is either held by the elected representative or directly by the people themselves in a high pot ngasi di koi praja miyam ngasi irang baraksa di koi ta seng na haragadi koi praja sing ju khutta adum power pining ba mayam ma yaw oi haining ai leite
aduna ngasi ekhoi gi waroisin ji prokna bhona poda ekhoi di tasengna haragadi ekhoi mayam amana tasengna vote thadaroi haiba marum pang mayam su lei even ekhoi chu thadaba pamjadraga su if ekhoi na vote thadadana satkraba election sing asi ekhoi na protest tori bine na chathoki ba taraga su masigi posina ekhoi na kari gumba ekhoi gi madu tahouda tag ekhoi gi history ji kano da singna bani aduga ekhoi na ekhoi gi future ji arembada mafam rang khangna pithoki bine haiba tagani haiba se masi ekhoi na mayam da haijaningi masi ekhoi na haiba nate malem goina akangai mayam na hairambada sumaina vote si pido target sumaina hainarami if you don't vote we are ignoring history and giving away the future na haiba pose yam chumbo wafam ma handake manipur gi present context da coaching jalaga yeng matam da di ekhoi masi gi pose tarakane na khali maramdi by voting we add our voice to the chorus of the form of opinion and the basic for action and high pose ekhona kaugumji maramdi democracy da di ekhona of the people by the people for the people high batagasu democracy means ruled by the people meet to decide about new laws and changes to the existing one high pose ekhona matam pumbada kauba summoyena selnai ahamrong sumain tham Mathangi asina Manipur ki ngamkhai ngakani haiduna border fencing tawrakliba mitop changlakpada athingba thamnaba NRC puthokliba asigumlaba party BJP na asuk kanna hotnariba Narendra Modi na luchingba party asida vote pibiu haina Chief Minister N Biren na haikre masigi matangda ozan wafam kharadang thambiram akhoi ta sengna NRC natraga any port XYZ ama hujiki election gi matamda puthoka na maduna election gi tools samoina seasonabadi praja miyam na madu pendaba oigane na ai thamjage maram de koina free movement regime akhoi gi FRM madu lawthogani adagi akhoi na international fencing asi bo khadan lakpo kharani haiba potsing tawum thopo government gi madu duty gi manungda ngoi logudaba responsibility sing gi manungda dum masana lobhum thopo pone na id samain thamjaningi aduga akhoi na hujik Narendra Modi gi government samaina vote PBO CC tawre na hujik koi selina hai wafam sing koi chief minister na hai vote se akhoi ta sengna hujikti akhoi chief minister na haibo orgasu Narendra Modi na haibo orgasu home minister na haibo orgasu akhoi Narendra Modi hariba nupas di ta sengna haiba targadi akhoi double engine government ji Manipur amadi center animak laiba targasu Manipur gi thoiba issue wathok sigi matang da sab chaba wafam ama ngasi phawba thamdan laiba nupa amanina masi praja miyamna mangonda waru mayam amdi laigani aduga matam matam gi government na matam matam gi power tawan tawan ba exercise to mayam ama koina uda banate koina hangatna iko gi history da phakatlaga matam khra sangna congress ki matam da gi hongna ta hire se koina Sharmila na chara hen gi matam da ekoi praja miyam na Sharmila da karam makal gi cooperation support pi ki haibadu ekoi ji ningsang ba yai adubu Sharmila na madu electoral politics da aduga elected representative ama oina ba numta lakwa matam da Sharmila ka am thina mai thi gi haibase masigi posi koina ngasi ningsang ba mathau tai aduga Ravina Mishigi matangda ekoi ta sengna government na kari kari thabak packet ki matam da karam na praja ga mukna ki ekoi ngasi ningsang ba yai masina congress matam gini adu hojik ekoi na amuk BJP matam da la akanda ngasi di cookie narco terrorist singa ekoi Mishum Praja Miyamga, Nomai Pai the Nomai Paibaga, Aruga saying the drug mafia cartel gang Mayamziga, Equing a singer Pumatamda, Nasigi Langagna, the saying drug key, Adumba, drug lord, drug mafia, drug cartel or narco terrorist singer, sponsors Taruga, the saying the Tadro Mayamama, civil society organizations, Chapo Popo Mayamama, Makwina Piri with statement Mayamzigi, Nasigi Gamina, Kari Tauruge, have a potse, Masi Equina, Masi Kandamatam Yawi, Adana Matamatungi government, Matamatungi Prazana, Matamatungi, Adumba, people give voice Mayamana, pain about no item Mayam Tendraga Lakodo. I quite the saying BJP na Kagera, Congress na Kagera, CPI na Kagera, Trinamun na Kagera, the state ki over party na Kagera, some of the people of some Olagala Agadi, Equating Astri, regional force, Sama, Aduga state party, Lincoln number, Honaba Mato Tai, Lingan Mamato Tai, Aduga Equina, sense of patriotism and regionalism, Sankpada, Equimasiam, Tangai for the Habadugi, Ports, Equi democracy, Marum Dadum, Paring Turing, when Adum Chatpayabagi, Port Makai. Adana Equina, leaders in Haikan, the leaders in Equina set direction and help themselves and others to do the right thing to move forward in a high of what's a kind of higher level port money. Aduga ability of the individual, Madugi port to the group of people, Adu OBI influence and guide follow Makoibu Kanoda, Makoibu, Nungshi, and Makoi Matungi Liva, Natraga Makoi members in the Yauriba organization to Manunda, society to not Timri Yari, to guide the Wunga Makangu, I could a leader and how Lawi Aduga Kaigino Haikan. The leadership is the art of empowering others to realize their own potential hyperporto. I could try the Ninjing Basumi. Adana Swice the
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯇꯤꯛ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯐ꯭रीडम ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯜꯗꯤꯡ फ्री एंड फेयर इलेक्शन अदुगा सेपरेशन ऑफ पावर्स हाइबदी ngasa executive legislature judiciary gi khaido powers singi matang da adagi amuksu freedom of expression and freedom of press madu piba aduga constitutional subordination of all state institutions to legally constituted civilian authorities and piba mayam singse masi sabchana democracy da wan thok laina lehan bungam gadaba singduna aikoi gi elected representative singi manungda chalhallaba aduga tasengna haragadi parliamentary procedure mayam singse kandana procedure singse kanba yade ko aduga aikoi gi ithau di sini si tawgadabani haina chap chaba moral responsibility lo ngam kangu sing do koina khandaba taragadi masida yamna aruba pot amasu lakani aduna whatever the majority of the people decide it has to be followed or implemented and a high pot to aikoi ngasi manipur da di aikoi gi majority of people decide to riba adu follow to bi on high riba natraga masi implement to bi high riba pot mayam sing se ngasi di aikoi government matam government na kasu tabi da mana dum lai masi gi chap chaba clear cut example ama haijo haiba taragadi hojik narco terrorist singziga government of India state government aruga minister of home affairs ahumga su sign tawnebi posting se abrogate tobiyo tugai biyo loktopiyo chanhan biganu haina even assembly da bawda handak cabinet na decision logiba assembly da pass togiba aduga madugi mamang da su ikona red letter day na mayam na khangnariba even arambai tengol na kangla da mayam wasala kan da ikoi mitibung mitambal amoina hingoi isagi thodang mapung phana pangtokani na wasakro mayam dong asidi ikoi krai da legrabagi haiba question sing mayam lakani aduga ikoina swai da manipugi youth mayam ama ta sengna makut kulai baira kanda imalewak sida singnar iba kudimak ikoino thengna bada government gi weakness oiba taragasu government gi manpower what patagasu ikoi su lady haina thoga ngasi di thawai khowak tha hapaga lanthengriba khulga iba mayam singse ngasi tapna khulga koda hoi bailout mayam ama hana underground organization samnaramba yoramba mayam yoramba di ai adu sumba mayam ama su tapna phara khanda khulai mayam ama ngasi pikal o election gi nama da haina haiba tholaiba che tholaiba notification orders mayam singse indabagi nama da ngasi mapam da search combing operation mayam ama toroga manumit khudingi khulai mayam phagal iba singse masi su ngasi wahan thok bra adudi narco terrorist singna ngasi kulai apaba sophisticated weapon mayam ama snipers mayam ama paira ganda kilometer ani hum chape sniper bo paira ganda manipur museum praja miyam da nongmai chingthol onjalak pudi matang da di ngasi central paramilitary forces state forces or any state ki agencies na institution singna sab chaba ekoi political instruments sing ning sina sin drawani na madu function to ngam leiba sing da nakal ama khatang da yeng kanda madu gi potu onjalak kadra aduga ekoi ngasi se onjalai maram karigino adu tagding ngasi ekoi na 3rd of May dagi horiba irang ne haiba adubu well plan toroba chai kuntra plan toroga kuki narco terrorist kuki jau community na toroiba manipur sangkup sana thugaina hone poching sige ngasi de aikoina karamda lan je mayok nagani lan theng nagani haiba poching koi kupna kandaba matam di yorobra ina id selina smain khali aduga sigi manungda aikoina ngasi de 3rd of May dagi hogiba lan jida aikoina ngasi bor prajami amna masigi chapchaba wahan thok leiba for end of justice solution proknaba kari tobigadu na government kari tawno sem sarin hanga lakpodo aikoina ngasi phawda assembly phambiyo na lawar lakpa ahambada obituary reference khara pira kanda assembly je minute 9 ni 10 ni 13 ni hagal loisan giba ani shubham garang nan phanggi mifam da numit manga ni phanggi buda ekoi ta sengna haragadi chap chabar praja miyamna lawriba warep lawhulning be pot implement tawning be pot lobang ngamdana only ekoi gi su abrogate tawi matang yawgre nrc gi khara di yawe aro chumma mayam sing yawe pot sin natana chap chana warep ama praja miyam ge na lobu su ngamdana leigiba pot sida ekoi ngasidi them elected kind of the representative sing the or so called democracy gi marumda ekoi election toroga pangthoga miyam gi mihut khallaga ekoi awaba koogani ekoi gi awaba kokna baidamakta ekoi election pangthoga democracy da voter amagi right free and fair election torokanda ekoi mihut khallagani haigadu ise ekoi ngasidi inner manipur parliamentary constituency gi election da makoi taret aduga mapa ekoi gi outer da ekoi gi moi mari or maneko sumaina si lepkani an toroyo posida ekoi kana bu thajara kana da pira kanda ekoi ngasidi miyam gi mihut oina tasengna asengba ekoi gi miyam gi thogai pubu ngumgado mihut ni haigado ise kamaina haigado na haibagi achobo wahanga ma selina ngasi lakta nate aduna aikoi swaidadi aikoi isana itomda lan thengnaba taragasu achum bai base horukpada mi masing yam dabi ai adu mamai thangda achumna adum chum ngami lan ngami aduga madu mai pai haibase ngasi ipai pu sing haktak tagi any prithvi gi puwari ga sagonar leba history leba wari me amda
असुम्बसे कनामतन नंबर नमदे हाइबा पोतुनी अदुबु स्वाइद अखोइना मिचंग संग खोमनरगा अखोइ अमगा अमगा हुनरगा अमना भोट फंगनबैदमक्ता तोंगान ब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मयाम अमा मीडिया वार तरोकान सोशल कनोगी प्लेटफॉर्म सिंगजा तोंगान मखल की स्टेटमेंट मयाम अमा फजा खोइ दैबा वाफम मयाम अमा थमगांदा मदुगी पोतुना अखोइ तसेंगना हारगदी अखोइ ngasi मणिपुर दा शांति लेबा तंगदु लेटाबा अदुगा मणिपुर की थोइबा कॉन्फ्लिक्ट से अखोइ मिटै कम्युनिटी का कुकी कम्युनिटी का नेन ताहलिबा अरु असेंगबददी मसी कुकी कम्युनिटी ना गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर अमरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मटक होब लानी मणिपुर प्रजा मियाम द मसी लाना पाउथो कांद मणिपुर जनरल कम्युनिटी लेबा मिटै फुरुप द मसी दाइसन ब होनर कान तब पोनी हाइब पोतुनी मसी की मनुंग द इकोइ हुजी इलेक्शन में आयो चला कांद ममांग द पार्लियामेंट की मिफम मनाक द नुपी मसा अनी ख कुकी की फुरुप की नेकेट पेरेड तौरका तौखिब मतांग दरी श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ना तोंगान वफम क्या इंस्ट्रक्शन क्या मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट ताउथर कांद खुदक फापुन तौखी अदुबु हौजी इलेक्शन में नक्सले इलेक्शन की अदुगुंबा लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन फाइल विड्रॉल मतम आयंजित ओरंगनी ताइ कुंट्रादा सिगी मतम सि नक्सला बजे फावदा अखोइ मसिगी ममांग थामखाइ फादरिंग अरंग नहान अखोइ ममांग द अखोइ सिंगसन बचतपा मपा मचा मोइ मरी सिबगी मनुंगदा अमा मंगक का कांदा यंगकनोना हाटपगी वीडियो मयाम अमा ngasti viral ori sigi matangda sabchana thigatlaga pharaga singi jaga singse sumba narco terrorist singna adugumba nomai payudo nomaina kapna hattabida ekhoi ahamada mangak thangna yalaga hatpa aduga kona nomaina kapaga hatpagi pot mayam ama ngasi viral ori pot singi matangda di why instruction single kano ama phawda opinion ama phawda pidana lebe maram karigino aro betagadi ekhoi swaida leiba ekhoi constitutional right constitution protection constitutional provision the piriba mayam singse ekhoi tasena khunda leitaraga leminariba ekhoi mayam sigi marakta ekhoi mitai community piba ekhoi right and protection duga ekhoi kuki jo community da ekhoi mapana ki changjala illegal immigrants narco terrorists or mainly drug mafia cartel or poppy planters ni koina hariba habitual liars mayama history tawan ba new history mayama create tawna hone bi kangu chings da anobu makhal gi adugumba constitutional provision tawana manung da aibada yaudragasu madugi safeguard mayama pirabra habi question mayama ngasi praja mayam na ngi gi paukhum kanana pigadage haiba potni ngasi gi pangthokadreba election sings da ekhoi tasengna haragadi sina pate hairudragazu auji punagadreba potse nunga yerunga kaunaba mangadawa election pot amakati ngasi urai aro swaida tongan opinion views observation mayamama national media social platform da auji nupim samna ngangdasu yamna kana viral ori kaigino high kanda BJP ge tungba yamna autocratic oiba national sing do hen henganaba pot masak ama handak karigumba BJP na bot central state things da parak patagadi oigibi yaina hai madu makhoi gi opinion ni adum प्रजा सिंगजु मधु चुम्बनी हेना अदुम चुंगनी हेना हारक पयाय अदुबु अखोइना हाइगद्रबदी वेदर कांग्रेस ना मतम लिसांग सिना पारकपा बीजेपी ना 2017 दगी ngasi bok pare iba pot 14 15 adwaida kari wafam thamki uzik 16 17 na kari thamki 18 19 na kari thamki 2021 ter gadambe ai example bijabni ko chap chaba keno dugi wafam nati adu seida thammi bo wafam mayam singsta ngasi politician mayam singna makhoina haidokki bo wafam mayam singse praja singda ima ibl singda maira bible singda civil society organization singi mamang da social media platform da Facebook da Twitter da Instagram da WhatsApp da Messenger da tongan platform da pigi bo wasak mayam ngasi gi adugumba mirep ta yori kangu singna sakki wasak mayam ngak pangamabra haiba potuni aduna sumba ngamdana mayam ama lakpanina akhoi ta sengna haragadi mihut nena tholaiba mayam singse akhoi praja singna kanabu thajagadom haiba pot ama lai adubo akhoi na pamjabadi ngasidi cookie narco terrorist singna makhoi gi adugumba thaduraiba makhoi gi adugumba civil society organization oina thammiba makhoi na kari haitare thasel thadaraga natragana makhoi na backing taroga thamba mayam amana se ITLF kumba ari kotu gumba kangu mayam sina kuki inpi gumbana ngasidi kuki jo community gi oina mayep amata thado oi mirep lepagi mathau tade akhoi gi separate administration demand toriba sigi posida mai onjan bo oina na haiba wafam singse yamna phajaba maongda thaidok panena lawi maramdi aikoina haujik yengbiyo aikoi ta sengna hairba taragadi aikoina kuki jo AC da leiribase constituent assembly mapan ni hairba constituent assembly mapan is the 3,21,199 adumba people lay ar voter lay aduga amu naga gi area da naga inhabited area da moi constituent assembly trauma thoida 4,68,532 sumaina lay aduga amu meter gi constituency assembly nipan da 2,51,218 lay adu tagade aikoina somna kanda mitaiga nagaga punjalaga masigi masing se 7 lakh
क्रॉस तौग्रे अदुगा अमुक सोम नाकंद कुकी ओइनदी 3,21,000 हाइबसे मदुगी तंखाय यौब नते अदु बतागदी औजे अखोइना कुकी फ्रुप मरक्तसु दसेंगना हाइब तारगदी सबचाना मखोगी मियोइ सिंजे पुलप थादरकनी हाइनिंगाय लेते अदुना मसिगी पोट सिंगसिदा अखोइ मोखैना सबचाना होटला कांदा कुकीना ड्रॉप तौथो कांदा मसि कीबदगी मियाम मांगदा फजबुमदा ड्रॉप तौथोपनी मखोगी मरक्तसु अदु मी लाख अहुंगा लिसिंग कुरमाथोय खरा लेबसिदा मखोइ मी लाख अमा मखाइदगी हेना फंगदबु ममी उदबनिना मखोइना हुम्मगा हुइ जारीरगा लोइना सकदबो पोचु ओइदबनि मसीगी पोचे मखोइना खुद थांगतपने लवी अरुगा सोम नाकंदा मिटै कम्युनिटी दगी ngasai 2,51,000 से कुकी ददी ऑलमोस्ट मसी वाखल खंदब वाटपा भाप तादब खरा मंगा तरा पीगद्रा बोट मखोइदा अदुगा मसीगी लाख अनीगा लिसिंग निफु यांखैदी अदुगा मसीगी पोचे इखोइना नागागी इसिनलाउ सिंगददुम मखोइ अनि यानर पीबनिना मसी एनी कोस्ट मसीगी नागा कांगुना आउटर्स नुम कागदरमिना ओरदो पोतदा मखोइदा सेंगना हारगदी खुद थारोइन खनबो मरुगी सब चाब पोटबो द हाइबबो द तांकुल नागालोंग एंड तांकुल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन 25 मार्च 2024 द एनपीएफ कैंडिडेट सपोर्ट तरोगनी आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री इलेक्शन गे हाना लाउथोरपा अरुग सोंना कना मु ओजिक रूलिंग बीजेपी नसु सपोर्ट तरोगनी हारकपनिना मसिगी पोटसिद मखोइ माइ पानिया लेते हाइबा पोटसिनी अखोइना खलमबना कुकी गे ओइना अमक थागला कांदा मखोइना कागे ड्राइन खलम पोटो सुमाइना खलग लई अरुग नाकलमरोमदा आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली गी मिखल ददि एकोइ सुमाइना यामना क्ले कट ओइना सिना कागरगनी हाइबा पोटसे दम एकोइना होजिक चरौपमा होटलगा लैबदो अदुम उबो फंगे अदुबो होजिक एकोइ इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस ददि एकोइ ट्राइम पंचुबा लोक सभा गे इलेक्शंस ददि एकोइ मखोइ लेपाइबा मियोइ तरेत से पुलप पुंजनरकांदा एकोइ लेवाक मियाम गे ओइना प्रजा मियाम गे मैंडेट चपचाना फंगनबा एकोइना करी तौसिगे एकोइ पुन्ना खनमिनरकांदा एकोइ सिम तौसि हाबदो लेपथोकांदा एकोइ अमटोइना सैक्रिफाइस तौथोगा यानरगा एकोइ मयाम सिगे मरक्तगी एकोइ यानबगी मतुंगिना लेवाकिने खल्लकांदा इलेक्शन से ममिंग गे ओइना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना तौबो तारगसु अनकंटेस्ट ओरसु एकोइ कागी बि याबगी मोंगदा एकोइ पोथामिनरसि अदुगा लेपमिनरसि हाइना तौबो पोट वाखल पुथोरप ngамदबा पोसे मसिना एकोइ मयेक सेंगना ताइ मरमदे एकोइना सिनदा sacrifice tauba lewak nungsiba lewak kidamukta lawba mayamama ngasidi adumba tasengna reality dadi makoi gi political gain political minus or political powers muscle power arga kari hai tare gi money power media power everything me praja miyam ji control taunaba aduga makoina madu phazal punjalaga makoina rule tauba yanabagi wakal du da hen chena punjalaga laibnina sacrifice have a pot dedication honesty have a pot se ai opinion di kya ude aduna akoi chwaida matam sangna sidane any example like piraga lakchaba channel singda civil society organization ladiba mayam manipuri issue mayam da matam gi thengkang da ngasidi adum thengnaraga lakpa adum civil society organization gi leaders mayam gi makoi gi performance mayam praja mayam na uri makoina toriba logariba thogdang mayam makoina aduga lewak sigi ona kathuiba dedication sacrifice aduga makoina voluntary service ona toriba mayam tolob su phangdaba mayam singse masigi mayam je urakanda ngasidi akoi sumba irangi matamda su mayam ama akoi integrity kaibi aro haina akoi gi naga framework agreement gi matang da akoi lewak june 18 tokyo misimina tokyo matamda logiba civil society organization singi role aduga handaki adugumba kokina torpa mayam da akoi civil society organization singna logiba role mayam sing je koina urakanda ngasidi madugi chap chaba one tok laiba political powers ama yaudragadi madu thengna bi yaro habe je koi mayam loina khangnar wafum ngaktani adu koi kudimak politics tawgadabani yaugadabani adubu masai je koina politics yaudragadi koi masi political powers later samdok pangamoi anada koi the period powers in to do something to sense something outdated or mayam sing se change taunaba madu political power daka lei lawmakers sing legislature of daka oi have khangbu targasu adugumba civil society organization mayam gi maraktagi madugi pot ama phawda ngasi phawda tholaga mihut oina leibangam dabase kari maram gi no haibase yamna questionable oiba pot amaka oi aduna swaida ikoi issue lei matamda issue sing thengnar kanda issue loraka makoi gi adugumba official gi pugadaba period matamda loider kanda tumina chop chap lai thoki base lai thopi ganu aduga summa mayam sina lewa ki praja miyam ga nakna
ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯄꯨꯡꯖꯥꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯚꯟ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯗ ꯃꯗꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯤꯛꯅꯦꯁ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯄꯨꯈꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯅꯩꯅꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯗ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕ MP ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯗ ꯂꯦꯞꯄꯀꯥꯟꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯋꯥꯡꯒꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯋꯥꯡꯉꯦꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯩꯊꯣꯏ ꯁꯤꯡꯊꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯏꯚꯟ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯈꯨꯗꯣꯝꯕꯤꯗ ꯃꯃꯤꯠ ꯄꯥꯜꯂꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯈꯨꯗꯣꯝꯕꯤꯅ ꯊꯤꯜꯂꯒ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯉꯝꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒ ꯁꯥꯒꯣꯟꯅꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯊꯧꯅꯥ ꯃꯔꯤꯡꯖꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯤꯡ ꯊꯣꯡꯅ ꯐꯨꯗꯣꯛꯑꯒ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯅꯤꯗ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯑꯋꯔꯁꯇꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯒꯦꯔꯥ ꯍꯩꯔꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯗꯨꯀꯦꯇꯦꯗ ꯏꯂꯤꯇꯔꯦꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯝ ꯇꯧꯏ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯔꯨ ꯆꯪꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗꯣ ꯊꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯆꯤꯝꯕꯥꯜꯗꯒꯤ ꯈꯣꯏꯔꯤ ꯇꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯁꯤꯡꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯠ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯄꯥꯋꯔ ꯄꯥꯏꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯌꯦꯡꯈꯤꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯄꯥꯋꯔ ꯄꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯋꯔꯅ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯥꯋꯔ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯊꯧꯅꯥ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯍꯥꯞꯄꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯔꯣꯅ ꯊꯥꯒꯠꯈꯤ ꯄꯣꯠ ꯀꯥꯎꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯦꯂꯦꯛꯇꯦꯗ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯗꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯗꯅ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯅꯣꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯨꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯁ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯕꯖꯔꯕꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯄꯤꯜ ꯑꯃꯈꯛ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯃ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯚꯣꯠ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯖꯟꯅꯩ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯈꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯪꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ प्रजा मियाम चममनब पोक्तनबगीदमक्ता अखोई पुन्ना लेमिन मथौ ताई अखोई स्वाइदनी अखोइना तसेंगना हौजिक युमथोंग खुदिंगी अरुगा गाड़ी खुदिंगी अखोई मसुतरे के फिराल हायरगा चलमबदो इलेक्शन मया योक्सनरगदी मतम मतम की फिराल माकी इंस्टीट्यूशन माना माना पामजब पॉलिटिकल पार्टी सिंगी इंस्टीट्यूशन सिंगी फ्लैग हायरगा माना माना पामजब कैंडिडेट सिंगदुगी इंडिपेंडेंट लेपगजु मखोई फ्लैग सिंगदो ओइना पायरगा महूत सिल्लगांदा प्रजा मियाम की ngasi तंगदु लेतादे अरुगा तसेंगना रेस फंगद्रे अखोई डिस्टर्ब ओइना बुया अखोई अमुकन्ना शांतिपुर ओबा यारोदो मोंगदा लैरिबा इरांगजी वरोशन पुरक यादन लैरिबा मतमसिदा वरोशन लैग्रबा अरुगा शांतिपुर ख्रबा मनिंग मखा तमने हिंजरबा प्रजा अमगी खनगदा वाकलोंदा अदुगुंबा पॉलिटिक्स की इलेक्शन की पोट द तावरगा लैरकांदा मियोय खरनसु दुम अखोई इलेक्शन नक्सल ए नुंगाइरे अखोई पॉकेट मनी लेगदोरे प्रिकाउ सेल लेगदोरे अरुगा अखोगी युथक सेल लेगदोरे जुआर सेल लेगदोरे सानै युनैब नुंगायरने हाइबा खनबा वाखलदा लहनगदो पोसिदी थादोकपा फैयना खली अदुना अखोई मसिगी इलेक्शन की मतंगदा अखोइना पिजनिंगबा ओपिनियन ऑब्जर्वेशन व्यूज मयाम सिंगसे कनागुंबा चपचाना इलेक्शन असि थेंगनबिरिबा और इलेक्शन थेंगनबदा मथिंग पांग कांगुनदी नुंगाइतबा मयाम जु फावरंगनी अदुबु अखोई प्रजा की ओपिनियन व्यूज हाइबा सिंगसिदी अखोई तसेंगना कनामतना मसिन मेंबा ngamloi प्रजा मियामना अखोई थेंगनरिबा मरुप मपांग मयामना अखोइगा थेंगनबदा सानरपा वारी मयाम सिंगदा यावबा मयाम सिंगदो मु कलेक्शन तरुगा ngasi अखोइना न्यूज एनालिसिस ता अखोइगी पिरमिबा अखोइ खबर सिंगी थेंगनरिबा हेडिंग सिंगदा और हेडलाइन सिंगदा यावबा मरुइबा न्यूज सिंग खनाबदा अखोइना मु मदु प्रजा मियाम दुगी महूत सिंजरगा पाउदम सबगतनी हाइबसे अनि सुब्राउन अनि सुमाइ थमजकी इंडिया की 93 सूबा लोकसभा इलेक्शन की इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की इंडिया ब्लॉक की आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की कैंडिडेट डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोइजमना नॉमिनेशन फाइल तौरबा मतुंगदा माना माई पाकलदी अहानबा प्रायोरिटी दी डिस्प्लेस्ड पीपल और रिलीफ कैंप ता लैरिबा मयाम से इज्जत लेना मयुम माइकैदा फजना हंजन हल्लगा हानगी फिबमदा टेक्ता कायदना लैहन्नबा होनगनी हाइख्रे मसिगी मतांगदा श्री थौनाउजम बसंत की वाफम अमदी डॉक्टर बिमोल अकोइजम की वाफम असिगी मतांगदा ओजाना वाफम खरदंग थंबिरम आई थमजगे हौजी अनिमक चपचाना मोई डिस्प्लेस पर्सन इंटरनली डिस्प्लेस और लांजेन अखोई रिलीफ कैम्प लेब इनमेट मैम की चपचाब सोल्यूशन पोरगा मसा मसा की मयूम हलनबा शांति पुरपद मधु अहम प्रायोरिटी थमगने है अनिमक की वाफम ताब फंगे अदगी नाकलमरोम ऑनरेबल सीएम अनाब अरुब अनाब लायेंबदा
doctor thajadaduna doctor sinbagi wafam du pukhatpiro du madu lani kaina haiba pot yauki ana mayam thamdari wafam singse masi ekoina haujikti manipur da layong laina aruba mana naraba matamsida doctor afabam da kauso ana ngasagi imungi ahanjina khara nahaw bamada koi hogur kangar pacha pajing amdre aduna kan na lay buji henzel am ta doctor am ta kauso na chakra kan daba aswai da chali ba mi duna doctor du phangdre pabung ima aduna manipur gi oina india gi oina malayam gi oina kwai gi usu hi banu pa je purga labni mana dum yengal je na haibi phibam ne ji tari pochi haibadi tawgudaba thabakna tawgudaba tawroidaba thabakta masagi yamna nakal amada yamna haithoi singthoi ragasu ngasagi potu nariba potu heta yengba ngamoidaba pot amadi oidana ka usuba haibam porak baidadi layengba haiba mota man usuba haijaragasu layengba di hairoidana ko adumba pot amakak ekona sumaina uba phangi aduna aikoina tasengna haragadi hauji aikoina pami base aikoina aikoi leaders singsina aikoi moi masa masabu mateng pangjabadantna makoi praja miyam mission praja miyam da direction pirakanda ma achumba lambel amada chalanbada mateng pangbudu leader ni agu leaders singduna aikoi da pigada message mayam je sine haibadu ngasidi aikoina kanano leader oina khangadu bise kanabuno politician ga leader ga khetnabada aikoina identify tobudu je haiba chamamna pot ani khak ngasigi balance tobu ngamdana pot amakak lai aduna aikoina taseng harigadi aikoina liberty humanity equality justice democracy da smaina si phanggadabani haiba potse masigi potse masi kainoni aikoina ngasidi phangbagi pot amakak ngasi ude aduna aikoi ta sengna haragadi aikoina hujik aikoigi doctor gi matang da aikoina ji haibadani hujiki doctor afaba ma dakalai karamba doctor no aikoi politically mature oraba aduga ta sengna haragadi aikoigi parliamentary procedure mayam chapchana khangba aduga rule law masih iragal erme post lagi hendokna madugi mapanda practicing and convincing have a post se sabchana khangba aduga madu haithoi singthoi ba masagi mind creativity sabchana prajamiyam thengnaba ngamgadaba mi amakhakne hujik daka leise swais dai koi paisa paiba natraka sanga leiba political party dol achobuda lepagi thoina mathau tade political party dudi tasengna haragadi magi institution dudi yaudragasu tongan mama independent candidate nam lepasu yabani aduna aikoi tasengna haragadi aikoi hujik koina pami se karino haiba kanda ekoi praja miyamna kari khali praja ge sentiment khangba mi khradi mathau tabani aduna haujik tholaiba ekoi miyoi misak taret sida maming amamum doina paludragasu uji koi selina pambirakpada ekoi gi kainoga ekoi gi basanta ga 1000 basanta ga akoi jampi mol ga pambire adubo 1000 basanta su ekoi magi lovum thopo diet education minister ma lawga lebi misak amani armangonda ticket pigi matang di koi haijajni bjp da nakti mina ticket tanabna ticket na mi tanabani aduna basanta sin namna pigi ba man ba pot am ka yawi maramdi aduga madugi makha tarakpada aikoina akoi jampi mol su jnu gi professor ni akoi national media sing da mangna logi ba role thaudang achauba ma even karan thawar mana yaitki adu madu nungai adu ma achum prok ma thau tai hoi chumi magi level da magi jaga manangam ba mathudang tauri nakalam romda ikogi inau rajkumar kaiku somendro aduga inau mahesh bakoina logi ba thudang sing mayam ama mphom chatna lan phom chatna ikogi madugi campaign mayam tawba ikoina lan saruk yagi ikoina udabna te uri ato sing ai kanano ai masa khangjade adubu madugi pot sing da ikoina hygienic badi auje ikoina masa masana low responsibility mayam sing do lalhalna honaba mi mayam amasu ngasi tholokta nate aduna swaida even politics today is not a dirty game but politicians plays it dirtily haibado swaidani ekoi ngasi thawna phana ngang mi mayam sing se hayeng makoi elected oigar matungda aikoi gi gg na sogdoki gadra na mayam haibado armaina sawro satragadi haiba potu dane ekoi na swaida regional force sama state force sama sabchana sagalaganda aikoi ta sengna haragadi aikoi ngasi sanari balila mayam drama mayam se madugi yamna sabchana matai digi yenga kanda aikoi gi sidadi aikoi gi platforms di na koi gi jaga leite aikoi na ta sengna isha ngakchana minang lepchari haiba taragadi aikoi mayam dagi ngaklo chailo bayam ma chaishu mayam ni rudragasu isagi praja miyam jina chaishu oraga isagi praja miyam jina ngaklo oiraganda isagi leijariba koigi sakti power mayam singse isagi kanogi miyam singsiga isagi sagona raga leriba lebak miyam mayam siga sabinaba yagadaba mi khara pami natragadi aikoi future se kari oigadaba khangdaba pot ama la ene koina toina haijabase masi clear cut example ama ngasti aikoi future mami samjala e aikoi tasena sahi tare khuntakpada thokibo thodo wathok thodagi ngasi amuk manipur se ngasi kitang lengba panba mayom chombo oragadra haraga sahi yankai chama masi backbone thito ga legadra
ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯟ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯁꯦꯜ ꯊꯠꯂꯒ ꯈꯥꯏꯔꯒ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯌꯨꯝꯊꯤꯡ ꯈꯥꯏꯔꯒ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯥꯏꯔꯒ ꯑꯔꯩ ꯂꯩꯇ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯔꯨ ꯂꯩꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯂꯩꯕ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯠꯅ ꯆꯥꯅꯕ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯌꯧ ꯍꯧꯒꯠꯇꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯆꯥꯎꯣꯟ ꯆꯦꯡꯒꯣꯟ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯥꯗꯅ ꯊꯧꯗꯅ ꯃꯐꯝ ꯂꯣꯏꯖꯤꯜꯂꯉꯥꯡꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯊꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯆꯠꯇꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯗꯅ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯦꯄꯦꯛꯁ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯃ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅꯒ ꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯝꯈꯥꯏꯔꯅꯤ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟ ꯁꯥꯏꯠꯁꯦ ꯆꯪꯉꯅꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯌꯥꯗꯕꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯄꯤꯗꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯜ ꯉꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯊꯝꯗ꯭ꯔꯒ electionꯁꯤ ꯆꯠꯂꯥꯎ ꯂꯥꯎꯊꯣꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯈꯨꯜ ꯉꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯠꯇꯅ ꯐꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯨꯜ ꯉꯥꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯃꯤꯡꯊꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯨꯝꯗ ꯃꯥꯏꯈꯨꯝ ꯎꯞꯄꯒ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯃꯃꯝꯇꯅ ꯐꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯄꯨꯡꯒꯠꯂꯛꯄ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯥꯛꯑꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯌꯨꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯥꯏꯍꯟꯈꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯥꯏ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯄꯥꯏꯔꯤꯅꯣ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯄꯥꯏꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯔꯨꯠ ꯀꯣꯖꯦꯁꯇꯨ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯨꯠ ꯀꯣꯖꯦꯁꯇꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯨꯊꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯥ ꯃꯦꯟ ꯔꯨꯠꯁꯤ ꯀꯛꯊꯠꯂꯀꯥꯟda ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯥ ꯇꯥꯒꯤꯗꯅ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ is not a duty of the people is duty of the government ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤ प्रजा ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯥꯟꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕꯅꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯍꯣꯜꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤꯄꯥꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯩ ꯀꯣꯟꯅ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯑꯩ ꯋꯥꯟ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯑꯅꯟ ꯀꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯗꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯊꯣꯝꯖꯤꯟꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯈꯟꯅ ꯆꯩꯅꯕ ꯎꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯥꯕ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯔꯅꯥꯏ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ electionꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ electionꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ BSF ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯔꯥꯊꯥ ꯔꯦꯖꯤꯃꯦꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯈꯛꯇꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯔꯦꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯐꯪꯅ ꯃꯨꯊꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯏꯚꯟ ꯌꯨꯝ ꯀꯩ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯏꯚꯤꯗꯦꯟꯁ ꯂꯩꯔꯨꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯗꯣꯖꯔꯅ ꯕꯨꯜꯗꯣꯖꯔꯅ ꯇꯛꯈꯥꯏꯔꯒ JCBꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯇꯥꯂꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯃꯥ ꯏꯆꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯏꯆꯦ ꯏꯆꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯚꯣꯠꯁꯤ ꯀꯅꯥꯗ ꯄꯤꯔꯒ ꯀꯅꯥꯗ ꯊꯥꯗꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯐꯥꯗꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩꯗꯣ ꯁꯥꯕꯤꯔꯒ ꯆꯠꯍꯟꯕ ꯉꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯕ inmate ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯕꯁꯟꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯀꯣꯏꯖꯝ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯕꯣꯠ BJP ꯑꯃ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯈꯟꯒꯠꯂꯒꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯕ ꯊꯨꯡꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯔꯤꯅꯟ ꯐꯤꯂꯝ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ RK ꯁꯣꯃꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ ꯀꯥꯏꯀꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯀꯨꯏꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯁꯦꯟꯒꯤ ꯂꯩꯔꯨꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯣꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯂꯦꯞꯄ ꯌꯥꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯥꯅ ꯂꯦꯞꯄꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯜꯂꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯆꯠꯄꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯁꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯗꯤꯁꯥꯏड ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯕꯨ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯅꯠꯇꯦ so called politician or so called social worker or so called ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯗꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯦꯜꯅ ꯚꯣꯠꯇ ꯊꯥꯗꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯜꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯚꯣꯠꯇꯨ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯆꯠꯂꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯄꯤꯟ ꯄꯣꯏꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯃꯃꯝꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯤꯔꯒꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯅꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯚꯣꯠ ꯈꯣꯝꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ 3 ꯃꯦꯗꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯥꯜꯂꯝꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯀꯨꯝꯅ ꯈꯟꯊꯔꯀꯥꯟꯗ ꯚꯣꯠ ꯈꯣꯝꯅꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ
vote khomaibasingo madugi khomakna honaribasindo madu ikaibam thoi masa masagi wakhalonda masa masagi one talk chap chana leiraba praja miyamgi adumba voice singdo chap chana madu meloisi haiba taragadi praja miyamna kari khalige khange haiba taragadi vote se sukong khomnadana paisa amata thadadana karamba mihun thaglaga leibak sigoin afaba torokani kanano afaba mihut oigaduribse kanano afaba mihut se adum praja miyamna khalakani aduna yamna free and fair election tawbunga moido mongda yamna force naba aduga yamna akanba powers mayamama exercise torokanda yamna autocratic oiba nature da praja miyam namtharga thamakanda vote ka da bayade en tawna poi bot lagadi aseng mihut phangoi aduga aikoi manipur gi chaiba mai ji kedo mutapanga moi manipur thoibu issue mayam kedo de sagdai na banga moi waroshin poropanga moi aduga mihut amagi thodang manipur gi ona lobanga moi je si ai mai thamjaki aru March ki tang kun manga da ITLF na thokpa advisory notice ki matung ina 𝐍𝐄𝐿 community gi member amatana lakliba lok sabha election asida nomination file tawba yaroi haikre vote ti thada ba yagani adubu outer manipur parliamentary constituency da vote lepati yaroi hairi adubu national newspaper ayambada 𝐍𝐄𝐿 women representative taranipanna india gi chief election commissioner Rajiv Kumar da lok sabha gi election boycott tawni haikre mamang da su 𝐍𝐄𝐿 community gi apex youth body young cookie nasu boycott tawgani haikrabani masigi matang da ozana wafam khara dang thamira akoina masine akoina mathong natana mathau saba mayam ama manipur dum uri ITLF kuma gyanmen ta da kangu singsina tholai statement sings da praja singna taba gi mathau ta de adu government silence spectator level jam lam pot amane tasengna manipur praja miyam je akoina lewak leiga sangdam nei akan ba lewak singse masi nong khairaga phukaina athot ba leina dana adugumba lewak to nong khairaga satpa ngam ba jati amagumna oi adubu akoina machigi lewak laise desert marubhumi da purga tharum ta satpa ngamgadra ade marubhumi da satpa dum lei leina kari leino cactus sai lei do ekoi marubhumi marta dum hawi salina magi lei haina pot leina magi mafam matamgi wani adana ekoina ITL man lawri ba thodang singas di manipur kan ge haibnate manipur nungsi chanana hingji haibnate manipur thugai ge aduga manipur gi mikap mirau khol me amur tar makoina no khedan jagoi cha ge haibne maram di masi gi chap cha pot aibu masi irang je horuk matam da so sam pur nungdang ama police station da makoina nung thom jan na nongai caption na taw matamda even lambi mayai da ikoi speaker asu mayam puthoga jagoi shawa yu thakpa mayam ama ugre potni aduga makoi aran propaganda da yamna mathona phaba habitual liars ni asum haiba numita manglak nerga sigada proof jati ne ne haije je kari no hai kanda makoina coffin mayam ama mi yaudra ku mayam ama putho ganda makoina tawgi display mayam ama aragi tongan ba independent day numita makoina noi mayam ama pai da kanda makoi mass pass chat pa moi parade chat ki pot atongan ba makoi leaders mayam ama 𝐍𝐄𝐿 khulai pa mayam kumthara kanda torbum bangla mai tha matamda aikoi gi lami lai laur ka ngasi viral lor ko mayam ama to adu ngasi bawda aikoi mitai community na khut halle na makoi ni uba khut haliba pot che ta senga nomai ga nauri ga kapna bai mong ngasi lai pot che aduna masigi pot sida makoi na khangada na makoi na adu phaba sophisticated weapon mayam pai ga su parja miyam aruga tasena khulai ningthina makhoiga manana paiba ngamdragasu tasena hauji makhoina aikoi laksan ngamdribase aikoi mitai community di ipai phuga haktagi lu tong da i marik ama chelibog mikha polga hingba pamdaba aduga hingni thajadaba aduga tasena haragadi madu thajaba thamdaba aduga tasena puwariga sagonraga lakpada minai oraga nomo leido sharupodi aikoi nomo khatang oraga su madu mikha pondana madu yeknabasing lan mayok narangma sidoke haiba wakal chen makangune je makhoina kangadabani adana ITL magi propaganda akoina nainaruba gi masi mathau tade masu nainabada makoi criticism is a sign of popularity na makoi popularity tanbiba masak oin thokane na aisalna smai tamjaki mathang yesna economic times tagini ITLF na thokpa chairol amada miyoi amatana maru oina village volunteers na nongmai amasung atai khuju khulai amta lok sabha election ga mari lainana amata pikhatpa natraga surrender tawba yaroi haikre masigi matang da ozana wafam kharak patam ni kaino huran mana kok napi pe makok pai makok dop khut ape ri film ni moino ji tori se kaino da makhoi di khulai dun mapan chaidang gi hingba poni aduga manipur da poppy cultivation taroga narco terrorist singsna ta chengna 7000 something crore sahi ma da makhoi ta le ha pot le na yamna nongmai ji akhat ma kom apha mayam ama ngasi di ta chengna election laga manipur innocent people da masi mayon onjalak podo ta chengna haragadi makhoi ne election gi kaino da ikoi gi matungina magi election commission of India na masi election corrupt conduct lak thokro matung da license gun oraga su leiba kulai mayam ama ado illegal arm mayam check tong no hona bada su mateng pang boina nongmai sing pikal on hai gi sing da makhoi na pikal on statement tholai se everything
every pot kudimak makoigi ITL kumba kuki NP gumba kotu gumbana kuki frup singje makoigi minister MLA sing mat lai bang koina ui aruga taseng haragadi akoi makoina toriba pot singje kari no hakanda kuki NP habagi arthase ngasi koni yingbiu kuki government haibane kuki dinu kuki lere tribal group to represent roga maming taiba and by the NP means dictionary the fa yingbiu NP haibase Google the fa yingbiu government haibane that means kuki government. Why they are keeping it in public domain? Public domain na kari kuki NPN thamakanda. Why the government agreed to do so? Kari government amu yari di madu poto. Kari madu chingda da bano haiba potse. A big question is there. Ado tagadi akoi na haiba tagadi madu ki poto. Public domain da kuki government na laiba tagadi. Kuki government do yari buning dam chathara ga lak panina. Makoi na kuki state separate state demand committee kaina akoi shame giba 2010 da 11 da moina had kano da adwai da akoi hotel Asoka da Delhi da tawan ba frontal organization leaders especially kuki inpiga kuki nam phalong haiba mogi organization another men in step lower kanda kuki yadung basu the sign toroga lady ba kangu mayam keno kene kyare well lady mayam sing leaders mayam dana for a better kuki kind of future gi oina khana bani haina kuki separate kuki state demand committee siama kanda kuki yadung ba singi leaders mayam chairman mayam ning thau mayam sing se sahi amagi manungda makhoi loinamak member ohela kanda marugi district level da kuki separate kuki state demand committee gana semak ba suma mayam sema aga kuki government an lakbo posing asibo yaraga sum lakbas da adum yagani ana adum kind of da kari haiba tare lairaga sum khodaga lakboduna ngasi makhoi na tholopo statement mayam makhoi government gi statement ni kaina lowgi phim da ngasi live ne makhoi government je makhoi masan tongan leijare aduna makhoi hujik separate flag separate constitution separate administration government within the government madugi poto tana badum silakpani masi krai de silakpana kana British colonial era matam dagi hauna makhoi gi administration nuaina ba manipur ji singa tamga yang matam da singna 90% gi above oraga tamda 10% fadan leiba jaga da administration ji ani thongna singa mari tam hilla mari valley na khaido ma poto ngasi sum Indian law na British dagi why raga sinna law gi type ta dum British ki sinna administrative policy dum why sinna gi type ta leibani akoi chingam ri tamana khaidopi masi ki chap chapa pot aibo India gi karam jaga da outer parliamentary election inner parliamentary election na khaidoke akoi manipur ri lei ada manipur swai gi dum khaibok ani thong khaidok pot se dum lai adana summa mayam singse ngasi de akoi ta sengna ha gadi praja miyam na wakal khalla kanda chap chana outer haigera inner haigera potse thamdabida chap chaba election sing pangthon ba mihut sing masing hengalna mathau tai aduga mihut masing yamdraga su ekoi gi leiba mihut sing china chap chana magi right sing do madugi magi voice sing do chap chana madugi parliament gi floor da exercise to bungam godaba mi sing khanba mathau tai na ismai tam sike Football sanaroi goalkeeper Panthoi Chanuna India machada ahanba oina Australian League ta sanaba khalakpa sanaroi ama oiba ngamkhre Mahak handak pangthokadauriba South Australian Women's National Premier League ta Metro United WFC da mahut sinduna sanaragani haidi masigi matangda ozana wafung khara koi manipur ga na sanaroi sing de selina koi tawan ba hiram masana mayam amada malem gi jaga sing da dum leiba koi mayam u da bakatani aduga manipur gi da ekoi na nungai jadrse ekoi amarom da nungai raga su kaino da phajana makhong da gi semgolaga la akanda mahi chaba matam da mapalam gi club na organization association na country na oga lehi base kari maram gi no hai kan it's a weakness of the government mapanda reflection tholokpani maramdi government makoi chap chaba makoi gi phida ma thabi ragadi mina pireba offer ma amdo kadong da chalam moi makoi na henna ekoi gi adung ba phida du wang na tharakpa makoi gi day to day essential oiba magi needs me am sing konarakta baduna makoi madura contract to sign to utaragadi even madugi paisa sing do achobom phanga kana magi imung manung family mana hona jani me am sing do or magi future dugi magi vision nama yam sang na tham mieng sing do madu mangphau na bungam gani satkebu oigani swaida government na madur piriba senpham du chamana na manipur da nangna sigi level or sigi level na cp gani sidagina si tawgani habi chap chana yathoga thambiba taragadi aikoi makoi na mapana chen gi cheloi aduga aikoi na makoi na mapana chen gi phobamna manipur si india gi awang nong pukchi dai da kachin da international border da leiba adum apik pa state masa mani haiba se india manung da leiba ni haiba khangbi de aikoi jadum atopa kano gi mongoloid fruit da saksi ching manina aikoi ji da chengna india macha su man da manina aikoi ji malem gi thak da manipur na india ji phajana sakta
ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯉꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠ ꯍꯕ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯛ ꯈꯪꯕꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯟꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯁꯥꯟꯅ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔꯗ ꯁꯛ ꯇꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯅꯁꯨ ꯁꯛ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯇꯥꯛꯄꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯔꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯗꯥꯐꯝ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯗꯥ ꯊꯥꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯇꯦꯟꯇꯛ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯗ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯗꯒꯤꯅꯤ India strongly objects to US comments on arrest of Delhi Chief Minister. Masi US State Department na phongdokhiba. We encourage a fair, transparent and timely legal process for Kejriwal. Haibadu dagini. Haiba statement adubu yaningdaba dagini. Masigi matangda ozana wafung kharadang. Masidi mother of democracy ne na koi Mamata Banerjee na Bengal ge supreme leader na so ikotna Congress ki leaders na so ai koi ge dum hai wafam le tongwan ba ikoi Congress ki Rahul Gandhi na hai wafam le aduna suma mayam sing ikoi khang na mimang da dum magic tawwa mitang tawwa jadu magician sing na jadu tawwa haiba sing na tawwa wafam gi type de India gi politics is mind tawle wafam ne da atopa India manung da hendok na malem gi miyam sing na ngasi de social media jam advance or or digital or electronic and print media singi oragasu magi status profile ja wang na masi communication je khubak me ai da ikoi fingertips ta loin leirabanina masi gi post ikoi na urak padagi mayam su madugi comment pirakpane lawi aduna masi yam sangna pininga lete India gi democracy gi asengba sectum dugi reflection ne na madugi phajaba athiba yengro matam da athiba sing dugi sectum sing du praja male miyam na khangakpane na ismai tamjaki yam nungaijari oza gi chillaba matam kya ma khaidok piduna North East Window gi studio asda lengsin duna news analysis ta saruk yabi bagi namak oza bu yam thagat jari matang asida North East Window na sandok jaba news analysis loisinjari hayeng pungfam asida amuk mitling taminasi